фарду мебиём, ман муроҷиат мекунам, кадом кишварҳои хориҷӣ ман метавонам равам. Хоб ина мо ҳозир вориди утоқи корӣ мешавем. Як чиз дига ман пурсам шуморо, ҳамин замоне ки русҳо бисёр омадан, як чанд воқеае ки пештар шуда буд, шумо ҳам шоҳид. Ушноишани қадар ҳастан? Ё айнакои ман торик нишон додесан. Яктеш ҳамин як такси аст ва се такси. Аллакай метавонам мизоҷо биён, мо нахнома ва чизоша ҳисоб китоб кардагем. Гардиши мясокомбината? Хоб, гузарен ҳамин светофор гузарен. Не. Манзил ё ки зодгоҳи хеле Садриддин Айнӣ, зодгоҳи Махдум Аҳмади Дониш. Баъзан ҳамин таксиҳо сӯистифода кард. Ҳисор туризм, Истамбул, Самарқанд, Бухоро. Анги блогерое ки даштҳо ҳақорат мекунанд дигари шумо. Ростия ҳамин фреб кардани таксистора дар хити вай дида будам да, дар хити Ҳиндустон. Туркия, Истамбул. Сомон 1 километр. 4 сомони 1 километр. Саломат. Байтулмуқаддас. Шаҳрда литсои шаҳр шидагӣ бигем хато намекунем. Ина бародаро ширкати сайёҳӣ. Салому дуруди бепоён бинандагони азиз, айни ҳол мо азм дорем ба дидани яке аз ширкатҳои сайёҳӣ ки тоза ифтитоҳ шудааст ва мо ҳам ба нав хабар шудем ки имрӯз рӯзи боз шуданаш аст ва як такси доштем, такси як бародар, такси як озими ҳамон ҷо шуда истодем, барои шумо дар борааш маълумот медиҳем. Бародар ронанда, ман метавонам аз шумо 2 суол пурсам. муносибати ҳамин ронандаҳо бояд чӣ гуна бошад ба назари шумо? аввалин дараҷа хушмуомила ака, барои ки مثلا خیلی باینده کمتر زبانهای روسی هم خوش دیدم اونه اگر یکان اگه آزی بگم تاکسی ها همین جهتی شهر در لیتسوی شهر شدگی بگم خطا نمیکنیم ده خیلی تاکسی ها؟ تاکسی ها برای بعد یک چیز دیگه من پرسم شما رو همین زمانی که روس‌ها بسیار آمدن یک چند واقعه که پیشتر شده بود شما هم شاهد هستین بعضا همین تاکسی سوء استفاده کردن در باره این گونه تاکسیستو چی گفتنی هستین؟ نه که ایو اونجا کمتر چند شرافی بگم تمامی یکم ملت خدمات پس دادن میشه و سوء استفاده که همین امکانیت باشه همین توریستا ده چند که دستگیری بگم معامله خوب خدمت چند قاعده است ما نمود همون کنیم این برای آینده خدمات بهتره. من راستی همین فریب کردن تاکسیستا را در خدی وای دیده بودم در خدی هندوستان دیدم که مثلا همین کسی رو اگر ببینن که توریست است یا سیاح هست او رو فریب میکنن. او دیگه دولت هم خیلی ما دم کمتر سوء استفاده میکنیم لکه ایجادی بگیم همین سیاحی ما نه بگیم چیزی هستیم. نه من براستی از همین دو خدمت رسانی دو نوع تاکسی خیلی که در همین خیلی شهر مرکز خدمت رسانی میکنن یکیش همین یک تاکسی است و سه تاکسی. من از همین راستی من مشکلات همین تاکسی رو دیدگی نیستم سری وقت در وقتش به یک و با مناسبت و معامله خوب خدمت میکنن. شما چی میگین؟ بهترین نکن. خیلی اگون حالت نشده است که شما مثلا با شما یگون نفر بدرفتاری کرده باشد از خیلی سیاح‌ها یا که یگون نفر زیادی سیاح‌ها نه. یعنی هست بعضی میزاجایی که هست که مقصد هست که وایبره در نظر گیریم نمیشه کم. لیکن در عموم خوب است. در عموم خوب است که. ول نرسیم هم میاسه کامینات ده. اینم سری راه ده. نه اورو دادگی ایده همین روز که شدنش افتتاحش همین روز بود من روزی سحر نتوانستم اومده همونجا گذارن ممکن هم گذاشتن باشد همین گردشی میاسه کامبیناته خب گذارن همین سویتافور گذارن نه ندروین روز روین همین سری راه دایفتن اگه یک نام شو گفتن که نامش وای از شرکت سیاحی به نام حصار است آرنتیر هم طرف میاسه کامینه اینه خیر روید گردید بعد بیارید من فروم اگر امکانش باشه اینه حصار توریسم خوب اینا رسیدیم
بعد همین خدمت رسانی شما چه خیلی است یک کمک دبورش معلوم کنید نو دست ذهنی من اومد که بپرسم خدمت رسانی دیتی همین نه مثلا این مبلغش شما در نظر دارم مبلغ اگر همشتن برابر اکجان 10 سومون تا چند کیلومتر 2.5 کیلومتر بعد 2.5 کیلومتر اکا هر یک کیلومتر 3 سومونی 3 سومونی اگر منتظر باشد چی منتظر چسبانش کو 1 minut خب تا مومنت چی نیست بعد دیوای انا 1 minut 60 دیرم اگر از شهر بیرون باشد چی از شهر بیرون 4 سومون 1 کیلومتر 4 سومونی 1 کیلومتر سلامت باشین کو خدمت رسانی مو چند شی 15 سومون اکا شد از یک دقیقه این اکا خب اینا برادرم ما رسیدیم زنده باشین سلامت باشین شد این برادران شرکت سیاحی حصار توریسم استانبول سمرقند بخارا شرکت توریسم شرکت سیاحی این حصار توریسم یک جایه یا که یک جایه خب اتاق کاریتون کجاست ما اتاق کاریتون بره اگر امکان باشه خب اینا ما حاضر وارد اتاق کاری میشویم یگون روشناییش قدر است یا علاقه من تاریک نشون میده خب اینا برادرو این همین شرکت سیاحی خب حصار توریسم برای چی شما مثلا همین شرکت سیاحی خیش رو به نام حصار نام گذاشتید؟ از سببی که بسیار یادگارهای تاریخی موجود در حصار ده در بعضی بسیار دولت‌ها مشهوره همه میدونن. خب همین شرکت سیاحی شما کدام بخش‌ها رو در بر میگیرد؟ مثلا بخش‌های سیاحی رو من در نظر دارم با مانند سیاحی زیارتی است، شفایی است، طبابتی است، کوهنوردی است. اساساً زیارتی و فرهنگی میشه. خب زیارتی گفته شما کدام مکان‌های زیارتی رو در نظر دارید؟ مثلا در تاجیکستان بزرگوارایی هستند مثل سید علی حمدانی، در این دوشنبه هست مولانا یعقوب چرخی، بعد این طرفی کلاب میرفتگیده مولانا تاج الدین هسته، بعد حضرت سلطان هسته اویس قرنی. تاجیکستان قریب که در اکثریت مناطقش در همه مناطقش گویم خطا نمیکنیم بزرگوارا هستند. یعنی همین سمت سیاحی زیارتی بیشتر در همین تاجیکستان میتواند که رشد کند، میتواند که مثلا سیاحان زیاد رو جلب کند. در تاجیکستان ما فکر میکنم که همه بخش‌های سیاحی میتونن رشد کنند. همه مثلا دیگه ساحه‌ها در دیگه شرکت‌ها کار کردن، همین ساحه که خالی‌تر بود ما حرکت کردیم که همین ساحه را پیشبری کنیم. بخش دیگه شما گفتگی چی بود؟ تورای فرهنگی. خب کدام سمت رو در بر میگیرن؟ فرهنگی میتونه موزه باشه، میتونه جای تماشایی تاجیکستان باشه. خب بیرون از کشور کجا را شما تصمیم دارید که مثلا سیاح رو برید؟ کشور اولین درجه به سمرقند و بخارا که هم به تاجیکستان نزدیک هم برای مردم دسترس است. سمرقند و بخارا، بعد از اون دیگه سمت هندوستان و ترکیه و بیت المقدس و دیگه جا هم برنقشه دارید یا که علاقه میتونن که مثلا میزاجو بیان؟ علاقه میتونن میزاجو بیان. ما نقلنامه و چیزاش حساب کتاب کردگیم میتونن بیان. سامانه داریم که مثلا سامانه رسمی که مراجعت کنن؟ سامانه رسمی حاضر در این حال در حالتی چیزه آماده شویه. علاقه آماده شده سه روزای نزدیک انشالله چی میشه. ما میتونیم که مثلا همین سراغای شما رو در همین اکران خودمون مونیم برای مثلا نفرایی که خواهن اگر مراجعت کنن به ملال میتونیم. برای که ما بیشتر هم اگر شما مشاهده کرده باشید ما هم بیشتر هم مکان‌های سیاحی را مثلا زیارتی باشد یا مثلا تاریخی باشد، فرهنگی باشد تا اندازه قدرت خیش معرفی کرده ایستادیم. سلامت باشین، میتونه ما را به ملال. خب
ҳозир масалан аз зиёратӣ гуфтед айни ҳол масалан кадом самтҳоро шумо роҳандозӣ кардагед дар дохил? зиёратӣ гуфтем ку не масалан гуфтед ки масалан тоҷдин махдуми тоҷдин гуфтен дар минтақаи кӯлоб хуб мирсаид али ҳамадонӣ гуфтен масалан мавлоно яъқуб чархӣ гуфтед ҳамин мизоҷҳои шумо ё сайёҳоиш ки шумо дар муроҷиат мекунанд аз дохил ҳастанд ё аз хориҷ? не аксарият ай хориҷ ҳастанд ай малайзия ҳастанд ай қазоқистон ҳастанд ай туркия ҳастанд ай россия ҳастанд ай ҳамин ҷоҳо бисёртар чиз. хуб ҳозир масалан шумо самарқанд бухоро гуфтед масалан агар масалан ягон мизоҷ ягон сайёҳ аз қари дохили кишвар барои шумо муроҷиат кунад чӣ гуна шароитҳо барои он кас шумо фароҳам оварда метавонед? шароитҳои буду бош сафар транспорт роҳбалад ҳама шароитҳоро метавонем ки масъалаи амниятиш масалан мешавад ки мисол ягон ҷоҳои масалан бо зиёратӣ ҳаст ки дуртар аст фаразан рафтед як ҷо ки масалан шуморо ягон саг ҳаст гуфта намешавад ин ҳолатҳо аз эҳтимол дур нест масалан ба чӣ кор кардан мумкин аст масалан дар ин ҳолат масалан ҷуброн карданашо ягон вай кардан чӣ гуна аст? албатта пеш сафар ҳар як сайёҳ бояд суғурта кунад мо аввал ин ҳатмӣ аст? ҳатмӣ бале бе суғуртаи сайёҳӣ баромадани сайёҳ имконнопазир аст. агар фаразан бемор шавад ё дар ин ҳолатҳо чиро дар назар гирифтед? вақте ки ҳам суғуртаи саломатӣ суғуртаи сайёҳӣ кардагӣ боша ҳамаш дар ҳамин дохил ҳама чи дар ҳамин дохил мешавад. хуб аз хориҷ гуфтен шумо ҳозир масалан хориҷ кадом тарафҳоро масалан дар мадди аввал метавонед ки барои мизоҷон пешниҳод кунед? ҷои зиёратиро дар назар доред. аксарият хориҷ меомадагӣ ҳамин мавлоно яъқуби чархӣ аст ҷое ки мардум дар хориҷ диққат доранд. баъд дуюмаш мирсаид али ҳамадонӣ вайси қаранӣ баъд мавлоно тоҷиддин ин тараф да шайх муслиҳиддин хуҷанд бале тарафи вилояти соғда муҳаммад башоро ҳастай дар панҷаке вай аксарият ҳамин хориҷ чӣ масалан ина шаҳрвандои тоҷикистон кадом кишварҳои хориҷа масалан шумо дар назар гирифтагед? фаразан ман муроҷиат кардам фардо мебинам ман муроҷиат мекунам кадом кишварҳои хориҷ ман метавонам равам дар мадди аввал? дар мадди аввал гуфтем ку ҳозирашда мо ӯзбекистон самарқанду бухоро туркия истанбул кония бурса байтулмуқаддас ҳамин сета хатсайре ҳаста ки дар болош мо кор кардагем. яъне метавонанд аз пагоҳ муроҷиат кунанд барои рафтан? аз ҳозир метавонанд имрӯз муроҷиат кунанд. дигар масала ҳиндустон миср у тарафҳо ҳозир тадқиқот кардесем масъалаи меҳмонхонаша масъалаи рафтану омаданша чӣ хела ҳамаша кор дар ҳолати дигар бахшҳои худи ҳамин сайёҳиро дар оянда масалан фаразан дар тоҷикистон аз ҳама ҳамин бахши сайёҳӣ ки серхаридор ҳаст бахши сайёҳии кӯҳнавардӣ аст дар ин бора чӣ нақша доред? дар ин бора метонем лекин дар ин бора дигар ширкатҳои сайёҳӣ ман фикр мекунам дар ҳолати ба таври лозима кор кардестем мо агар ҳамин самт давом тем хубтар ман фикри шахси ман яъне ҳамин самтро шумо метавонед ки дар ҳамин самт яъне самти ҳамин сайёҳиро рушд диҳед? бале бале. хуб ҳозир ҳамин биное ки мо ҳаст нигоҳ карда истодем дар анҷо мо қарор дорем ҳамин як толор аст ё ин ки не ин пуштам ҳаста ҳозираш мо ҳамин биноро тайёр кардем омода кардем дар оянда ки коромон нағзтару хубтар шуд бо давомшам гирифта чӣ мекунем? хуб ин аз ҳамин таблое ки ҳаст дар ҳамин дидгоҳи мо қарор дорад авиакасса яъне ба фурӯши чиптаам шумо машғул ҳастед? бале ба фурӯши чиптаҳо машғулем ба чиптаҳо меҳмонхона баъд хатсайр ҳамин чизҳода ҳозирашда. ҳозир масалан ҳамон кадом
ширкатҳои сайёҳӣ ё ин ки худи мамнӯъгоҳҳо кати шумо ҳамкорӣ доред? бале асосан қалъаи ҳисор ҳаст, мамнӯъгоҳи бешаи палангон у тарафҳо ҳаста. муштариёи мо ҳозира шуда фақат ҳамин мамнӯъгоҳи ҳисорда мераванд меоям ҳамқати. шумо ҳозир ҳамкорӣ зич доред на бо худи ҳисор? бале бале. хуб, саломат бошед. хуб, бинандагони азиз, ина мо омадем аз ҳамин ширкати сайёҳӣ дидан кардем барои шумо. хуб, каме ҳам бошад ба таври ғайриҳирфаӣ ҳам бошад як маълумот пешниҳод кардем. хуб, мо ҳам як ду рӯза сафар дорем. хуб, агар сафари мо хуб бобарор шавад равем биёем, бо хай бо бародари азизмон ана ҳамкорӣ зич мекунем. хай агар канали мо канали тараққикардаги нест. саломат бошед. анги блогерое ки даштҳо ҳақорат мекунад дигари шумо. баъд ҳадафи мо ҳам реклама нест. рости ман ба кадом хотир ҳамин диққати маро ҷалб кард ҳамин худи ҳамин ширкати шумо ба хотири номи ҳисор доштанаш. ба хотири номи ҳисор доштанаш, баъд ба хотире ки ман шидам ки масалан баъзе маконҳое ки аз мадди назари баъзе дигарҳо дур мемонанд, дур мондагӣ ҳастанд, шумо ҳаминҳоро тасмим доред ки зинда кунед ба монанди Борхи Валӣ. бале. ё ки масалан Хоҷа Исҳоқи Валӣ ки ҳозир шумо аз инҳо ёд накардед, лекин дар баъзе ваётон шумо гуфтагӣ будед ки инҳорам имкон ҳаст ки аслан ман агар хато накунам пеш аз коронавирус шумо тасмим доштед ки ҳамин ширкати худро ба роҳ монед. бо ҳамин хотир боз ақиб монд. хуб, як ҷумла дар ин бораи давраи коронавирус гап мезанед ки масалан қаблан чӣ вай доштеда дар ин муддат хоб кард? соли 2018 охири 2018 ширката ба қайд гирифтем дар кумитаи сайёҳӣ. аз сабаби ки ковид омад 2 сол фаъолият карда натонистем, умуман ягон фаъолият карда натонистем. баъди вай оҳиста оҳиста нав гӯем ки ба по хестем. бо аксар баъзе лицензияҳои масалан авиакасави ино вақташ буд шида буд, бо аксар инҳоро гирифтем. нав хоҳад ҳамин рӯз якум рӯзи коримона. ҳамин якум бори гуфтен бо Самарқанд Бухоро меравем, ба манам пешниҳод карда будед. рости ман гуфтам як сафари дигар дорам, дигар бо ҳамин монд. гумонам баъд яманам дигар натонистем рафта. не натонистем. бо ҳамин ковид маҳкам шуд. бале бале. мо ҳамин як ду моҳ шуд фақат дар рӯи барномарезӣ кор кардем. масалан дар бораи турҳои Самарқанд, Бухоро, Байтулмуқаддас ҳамино кор кардем. нархномаву меҳмонхонаву визаву дигар чизоша дидем. насиб бошад ки ҳамин рӯз ҳама кормон бигим омода шуд, метавонем ҳамин рӯзи иборат муштарӣ қабул кунем. ман рости худи ман вақте ки аз ҳиндустон баргаштам омадам, ман тасмим доштам ки Самарқанд Бухоро рафта дидан кунам аз манзил ё ки зодгоҳи худи Садриддин Айнӣ, зодгоҳи Махдум Аҳмади Дониш. ман рости азм доштам, лекин сафари мо бо дигар самт шуд. бо ҳамин хай мавқуф мегузорем бо дар оянда. дар турҳои мо ҳам ҳамин шахсиятҳои зикр кардаги шумо мисли Устод Садриддин Айнӣ, Шоҳ Исмоили Сомонӣ ҳамино ҳаст. мақсади мо ҳам мардум як бори дигар бо аз таърихи фарҳанги худаш хабардор шава гуфта ҳамин турҳоро мондем. ин чанд ҳафтаина ина боз баъзе саволҳои дигар дар рафти ва пайдо мешаванд. тури Самарқанду Бухоро 3 рӯз дар нақша гирифтагим, аз сабабе ки барои ҳама дастрас боша, барои ҳам коргар, ҳам донишҷӯ, ҳама имкон ҳаст ки масалан дар 3 рӯз ҳама ҳаминро дидан кунанд. бале бале, мо ҳам хел барномарезӣ кардагем ки дар 3 рӯз ҳамон ҷоҳое ки асосӣ ҳастанд ҳамаша дида меёбад. хуб, маблағаш агар махфӣ набошад? маблағаш ҳудуди 2700 сомонӣ ҳам хел мешавад ба тамоми хароҷоташ. яъне хурду хобу ҳамаш? ҳамаш, бале. саломат бошед. хуб, агар бо хай вақт замон тияд, имкон тияд, бо дар оянда аз шумо бо суҳбат мекунем. хай бинои дигаритонам бо гашта ки омадем, баъд насиб боша вақта умед дорем ки коромон бо хубтар шавад, ҷоҳомона васеъ кунем, дар ҳар як ноҳия филиалмона кушоем. лекин
با جوانتون نگاه نکردم، خیلی کوشش غیرت دارین، اینم بسیار خوب است. سلامت باشین. زنده باشید. سلامت باشین.